Sela ngomhla ka4 November kulonyaka lo sicela ukumbona engena kulombhidlanga wokulwela izwe. Amen. Uma ethi umuntu ufuna uba yikhansela engekho kulombhidlanga wokulwela izwe ningayifaki leyo nja leyo ezosichithela isikhathi. Awufaki nje lo mgodoyi loyo ozosichithela umuntu othi ufuna uba yikhansela kusuka manje sicela ukumbona kulombhidlanga wokulwela izwe. Sifuna ukumuzwa futhi ekhuluma. Asifuna sitshele ukuthi uzolungisa ukuthi nokuthi ebengenamali eqamba manga akakuyeke nje lokho umuntu ukuthi hayi ngizolungisa ukuthi athi sivele sihlala nawe la eDobsonville ivele igeleza indle kanje ukhona musu uqamba manga ukuthi uzoyilungisa bekufuna uqala uthatha ipiki ungeze uholelwa umuntu ulungise le yathi sikubone ngempela ukuthi uzolungisa nakho mina nginamali ngisukumile ngithi akulungiswa abantu bokuhamba bayahamba manje abantu bokufika sebehamba abaningi nje bayahambela manje niyeza anginayo kodwa imali wena ufuna uqala ungena esikhundleni ukuze uzokwenzeni umuntu ofuna ukuba yikhansela sicela ukumbona kulombhidlango lo sizobona ukuthi lo muntu serious ngempela uma umuntu eyikhansela kumanje engalelekeleli izwe ukuthi liphume kulokho kuhlupheka akafuseke nje esikhundleni ngoba siyashintsha kwamengameli mayengeza ukukhuluma into esile namhlanje thina somphakathi wase-South Africa sinelungelo eligcwele lokumisa izwe nse sithi akehle esikhundleni so sicela ukuthi abantu abakhuluma into esile asizukulinda iParliament lezi izinto eziphasiswa lapha eParliament azisisizi thina sesifuna into ezokhuluma nathi njengamanje ayizondi kaba ibambe khona siyabonga.